ngana yijisemi imeneisiko ya Gusii wamugani ono jira ase studio wanagendera gutubwatia sensemo yemoto tweet @NDizTV news edin togendera mona ikenengere kiao libolioraga nikobol daktari Dr. no atornera ase studio asensemo ya masomo aneka tutaturarigirina ninki omonta kurigereria sino no meteno monta kurigereria karate to chora ekaria gosikintu kiria gusomera metari mwana buvunsi bieka metera bagonyana nae kwara bera situ no te komenta masomo gosino te tuji gosoma nande masomo kira masomo arata bwati bogotu daktari no yato tena masomo na watu bogotu afuna joto tebi ekerotornera assistant genda utotomera uchumbe yao betera sinambe iyo buna botambe ene Ndizi bonsumo usino dona Joshua utakwene kuna mali ugine chibicha gojira senjera yabene utakole biro tiganda daktari baga aratukwani aratebiere ningo abutora achakira abo daktari karibu ene Ndizi bonsumo usi ono mwanchu muri naturigire tiari kuramote hina ayeningo achakira ambia mana Brighton asili bagiri kiana nyali ko ikase studio to Ndizi mwanchu motegere na ukwandi wa kirimbiole Elie Taliana igonguru kwa Dr.Joash Kerongo igongu nsemo ya Gusii alibu machoge Kenyanya igonde nsomereta mangane chisabu nsomerete sabu nsomerete mathematician na yukanda tebe manyite ande ono naraya somiri chintunda chitalinke bona igonde based at Kisii University lakini naende gwetani chisau ngongo kole mirimo ya kuroberia mangana ya masomo registrar academic affairs in the university igo buya sana igo majubiri to igule no na Dr.Joash Kerongo ime yumurobiri wensa kia bono mambia tutebirane mathematician kabisa meda bantu onda mathematician kabisa mediri nkora gosekine na sale totebani 1+1 ikatorie kari creator lakini daktari ana wao debina ya hesabu hiyo no yena bugatia bugu asirire mede chi karomo maths yari ngorana ngora steps moko makiri umuntu ago konyana step 1 step 2 kwa modena abono byange watera kwara bere matukamange emyaka erenga daktari ende kwara somiri bona iga aso wasomikwana na wonde miaka 27 atuwaka nara kodega si miaka talimeke Buya sana mwete monto kwara to debingo doctor ya asinini mwete monto kutagaro manyi story nalioko monto moyo isikali asinini kero ogosomo jikorwa kwaro kiro doctor iye mine tinga litangani kwanya teli bugo so ase university o akole degree na kero kendo chakera sora chakera kini basically to kwa kire university wa kole degree ntangani to ko bachelors inere degree ntangani okora ya kwali bakago ende degree ya kabere ko nga masters as one who specialize in some areas korwa ukwama kwa enda one degree ya gatatu ko nga doctor of philosophy kero kwa ya kolire kwa ma ko na doctor korwa ulenda muno kuna kolika masakara na rito kolika to nga publications kwa be professor na yaera masomo era au buya sana igona buya sana bia mano manjumuri gono getena Dr. Donera studio tutana se topic ko lero across university ya Kisii bado na bagala tena university ya Kisii ere ngakire status cha ngakire mbuyere abana mbajo gose bado. Thank you Brighton. University ya Kisii era soro gongorwa Kisii na nderangene Kisii town is one of we call them the younger universities chicha tweli echata na President Mwai Kibaki twa tweli valio kwa university in 2013 igo wana nganto wate miaka 10 to system ne university ya soro gongorwa Kenya as a university chi kurunga public kanya chile chata 35 lakini ande chairman chinde isano ego nabotora se erombe chi university chire chikurunga cha serikali university ndenjiro cha kibinafsi chionsi amo chiko bange 78 ase orongorwa Kenya ono ondete kumanyio motegereri nga university ya Kisii nonya ya chagita se miaka yemeke